ناظرین کرام السلام علیکم امید چھم زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت ناظرین کرام أزیُک ویڈیو چھُ واریاہ زیادٕ خاص تِکیازِ سانہِ أزکہِ ویڈیوُک موضوع چھُ حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چھِ 1375 عیسویس منٛز کیموٗ کۄلگامہِ زٲمٕتۍ بابہٕ صٲبس اوسُکھ ناو سالار الدین سنز رحمۃ اللہ علیہ تہٕ والدس اوسُکھ ناو صدر موج کتابن اندر چھُ درج زِ علمدار ملکہِ کشمیر علیہ رحمہ چھُ 14ہمہِ صدی ہٕنٛزِ اکہِ پاک باز خاتوٗنہِ دۄد دیُتمُت یس ناو اوس للہٕ دٮ۪د امہِ کتھِ ہُنٛد اعتراف چھُ پانہٕ علمدار ملکہِ کشمیر علیہ رحمہ پننِس کلامس اندر ییٚمہِ آیہِ کران فرماوان تس پدمان پورچہِ للے ییٚمہِ گلہِ گلہِ امرت چوٚو سۄے سٲنۍ اوتار للے یُتھُے مےٚ وار دِتو دِوو یہِ سون پایہِ بٔڑ ؤلی کامل چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن طرفن طرفن پھیوٗرمُت ییٚمیُک تصدیٖق یہِ پانہٕ پننِس اتھ کلامس یتھ أسۍ کلامِ شیخ العالم ونان چھِ ییٚمہِ آیہِ کران فرماوان کٔشیٖرِ پھیوٗرُس أنٛدِ أنٛدی کٲنٛسہِ کوٚرُم نہٕ برٛٲندی تراو جندس ییٚلہِ کٔرِم پیوندی اتھ تہِ دوٚپُم ہٕنٛدی آو بابا داؤدی خاکی علیہ رحمہ علمدار ملکہِ کشمیر سٕنٛدِس عرفانس تھزرس تہٕ بجرس متعلق فرماوان شیخ نور الدین کہ بحری عرفان است مظہر فیض و فضل رحمان است مقتدای چو او با عالمی نیست معتقد ہر که نیست شیطان است معدن زهد و منبور است مصدر علم و دین ایمان است شرف اولیای روی زمین مرشد جمله اهلی کان است خاک درگاه او بعین یقین سرمایه چشم اهل عرفان است